Kajing jarangai jang koi kesamla kabadang kat news nem kereta kabana koi kisnong kabadang hab bawa kajing pet jing kemi ke Maulai police station kalapen longi ke kemi jang kani ke kena ban kerpat eka ban wan pai no shalayeng ha kajing ekren baka kemi jang kani ke kena kalapen tip bahaswa bakanja kalapan jing bet na ke kemi ban net jing let bat laki parlok Henry namar kajing bam sha pat jangka namar kajing sniyo jang ke perthai kani ke samla kala le penat Kekemi kala pentip ru bahaswa bakan ja na liyeng kala kren khaddu elau parau badang khandai snam kerta kumba ha kapua lai BJAA ha ka ba kala ongru bakan son phai biang ondala dap san BJAA jan miet Henry kini ka khna ka khlam wan phai shu na do ka te ka jan miet Yong yang ba ngan lek ka stasing perlong te ngapat nga kham sa ramang ong ba patis nim ta phindik kai te tieng am te yong sa saming ang yang ang kateng itu perlong kateng mam itu pakai sah ru dengan nomor kamlet kan kasong kendong kan kapan ada yang tu kan dah hadian pet nga tiak no ma ti para ti lek kai mobile dah kami kan kerentang tawai para bakan dasnam ko ngan ikon sawan sibet san baje tahi te kamu kanu ko por le wi ja imi lai tam ai ngala kali baje hina tu la tip tap baje ong lai tam e ta ngam dan jing tip reken ta perlok rong ami thura kai yang bikin le di syong masa hai tip ra jaka sa ro ta perlok ta ti ko phone dan bat phone na em pat iPhone pat bat phone hira tengi ong ba aksa ma namar ba pat juja ta ma kum ni dai le kai bak ta perlok ro le dukan em turus phang lawan Jangan dong absyak kan pat ong rei nur teh ang pentip tangki bahayang hi main pat wan yang nong bakan wan pai no kan siang nama ta em khampa rei len wan no siang ngam so am bom hi ra kan ka tang balawan pai hi siang kan Nakaliang kinong ilam sinong kila pentip bari tang ha ka step jang ka khatlai tere gu risau araja arpusan bakin sayo jing tip nakikmegi kpa hak bai dai bagan ga jingja jong ini khna hi namara hak jing wani thu jong ki kime ki pa manam step ha jing don lang mangi kami nong ket kam dong tingla ya thu wa ila ja ini khna na ro bin jan met untuk lai BJA te hadien mga kaling ong bali phim siman ya thu no yang snong arman ma khleman yang yang em le se yo ile perlok sini stay nak megi ong dakwa than man ben mo ben jar snong tharu le se le hiang no perlok nyam tai Jadi kita tiki lawan mana mesti untuk kita hashtag ikan hijau jungi tengah la suai jeng mut iki bah subha tani pentip nak marmasa police station Maulai. Kenang bagi polis su kimile ke badan kam. Marbai ihi ke persai kumne kalong ke bam song sengan de sting imla ban sutu ke baca ke bang im patip ke baca ke ban long. Tingi don ke jeng kermen pat. Ke ba ini kena ai lesi in sawan pai dah ka met ke bakot ke bakya. Te bedai bakata tingi la panjang bet na iru bangin share gini ki dur gidar jungi haki sensan rensan sosial media kenang ba kajing thwet kan long ka baklo nim la ban semno ile se ka chabidon Dengan juga senang hadiah baik la pentip ki rang badong i rang ba senang em semdan dan cara go ti ki kam jong i la pentip yang tang lawan mari lang hadiah ka ja hadong jong i ne te na kalian juga senang la khot ka jing lang ka bakar ki sebet jamiat ba de ka senjam ka senang ka di ban le ngin le lang ngin wat senang mat ki we ki la glenti bang le khnang min la ban lap no ini kena menwan pai dak besuk wasan che yang sesan Haduk mentah klip mate la kalian police department ngaso pilawan kala investigate ai la chin statement na liang ka yeng te kumju gini ki CCTV ki badan hani ki jan jong ani ka yeng ani kala dan kala ya tang hi ki jinya toket jong ki kulit liang ta Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bha, kajing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.